Salam alaikum. Nauna Seli Saudani depuis Conakry. Le 8-5 mois 2022. Merci. Merci Ousmane. Salamu alaikum. Hande kadi den do fi sendo dagol yogo e toppe e wawayde finninde bani adama o beydo e der gurdam makko dan hara o jabari wurugol e hoggo go o jeya, hara o jabari wurugol hoggo go mojjanama, hara o jabari wurugol e hoggo sagnyago. Ce qu'on appelle l'éveil ko nde yaltata ka der hoggo. Adnan no yaaji no leydi Allah ndin hindi yaaji, no miijoji din hindi yaaji, pijidin di foppet majji Allah faadinaali hay hunde. Kono bani adama nde wonno idi e limité, kanko ko hoggo wadata, bani adama ko hoggo wadata. Fi honɗum so waɗaali hoggo o wawata exploitude yimɓe ɓe si ils sont dans leur liberté naturelle. Ko ɗum addi fedde, ko ɗum addi clan, ko ɗum addi culture, ko ɗum addi parti politique, ko ɗum addi piijiɗi ndi foppet majji ka tawata bani adama no exploita bani adama wawata laatade so o tigi wonali e nder hoggo. Ko ɗaɓɓata noon wonde e nder hoggo ko daabeji, ko daabeji ɓay kañum wawata wañude koko wañete, ɗaɓɓata hiwede protection. Harale ko ɗaɓɓirɗa hiwede konko ɗum sakkitorto yeeyugol ma ñaama. Rod me ara yes mon do me wadnan ko wiete kon l'éveil. Beden tori Allah subhanahu wa ta'ala yo famin en dina men kan fino wawiren fe'inirde gurdam men dan hara en mayali hiden ninsi. Ko buri sadde fo ko sikkugol kanyum no jogi gonga hara ko e penale ko e beppale woni wura e gurdam daabiji maya e ninsi ko dum buri hulbinade. Andi wondo e fenande nyande ko yalta himo andi ko e fenande woni wonɗo wujjude ñande go bismillah mo wawi accude wonɗo wadde prostitution, deal de drogue, wonɗo wadde keferan kaako ñande go himo wawi yaltude. Mais an sikkuɗo noon hiɗa koye moƴƴi, hiɗa jogii goonga, hiɗa rewde Allah tawata wona Allah taguɗon wona wonɗa rewde. Andi an tu es en danger par ce que ko moƴƴi kon ko sikkuɗa kon no moƴƴi ɗum wela accutude, ko sikkuɗa ko gonga ɗum wela accutude. Bande salte no yalta e salte yaga imo andi ko bande, an sikkuɗo noon ko a moƴƴo. C'est là le plus grand dangereux. Merci, partagez le live. Voilà, partagez le live. On vient de commencer. Maintenant, vous êtes sur la page de Nauna Seli Saudani depuis Conakry. Hande kadi ngaray sendo de yoga e toppe wono wowire noon bismillah. Voilà, nous sommes à 52, on vient de commencer. Partagez, partagez, abonnez-vous. Voilà, merci d'être là. On me donne question, on me quitte nous. Ko wonɗum bani adam on duwa faamude hino tawa e pinal de neɗɗo on andata bani adama hay goto luttata e batte muɗum, mana bani adama ko ko yiyata andotako. Bani adama wa awa otowal, wa suudu, wa leggal, wa fello, ko hunde tawnde hino waylo
e nder alhaali e nder situation ji kala non faalaɗo wuurdude bani adama ko yo taw hiɗa hebilani yi'ugol e makko ko a habbaaki ko a anda ko a tañƴinaaki ko ɗum ɗo wiyete neɗɗo ouvert d'esprit mo hakkille mum ɗen udditi ɓurana wiyata julul albab c'est à dire ko yimɓe tawɓe kañum wona calcul mathématique ɓe jogi e nder gurdam yimɓe ɓe ko himo andi bana adama wona leggal ngal jindata yaha kala ka faala arta tawa ngal ɗo bana adama wona fello hoɗo mongo kala ka yawɗa e aduna on arta e tawama ɗo bani adama wona allah tawɗo kañum no wuuri ma yata sanzata bani adama na no wayi si tawi a wonday e bani adama ko be yi'itoɗa an taw ko non woniri hande ma on e hanki ma on no serti sikka wala duuɓi sappo be bani adama wayloto duuɓi sappo be bani adama wayloto o waylo ka ɓandu physique man o waylo spirituellement o waylo ka jikkuji o waylo ka miijoji sa yi bani adama mo waylotako a yi kulli a yi leggal wota lando siko fello yiwɗa a yii nagge a yi bani adama huɓɓiniɗo ko a yi dartiɗo a yi plantiɗo sona ɗum naturellement l'homme change, il se transforme selon le temps et les circonstances mais nata exception wala donc si tawi an ko noon wawɗa haray ka pinal ko ya wawu famude a anda hay goto yiɗa yi'ude yimɓe ɓen hande hiɗa faami fi yimɓe ɓen ande mais a anda hay e goto hay hoorema a anda hiɗa wadde piiji hande hiɗa e piiji hande mo winoma ɗi a waɗay no hankin a hoorotako mais hiɗa e majji hande hiɗa jaɓi piiji hande mo winoma a jaɓaynoɗi hankin a hoolotako c'est ça la réalité de la nature ɗum ko pina donc kala wiwɗo kañum bani adama kañum kono miijori yimɓe ɓen noon ko noon ɓe duwa wonirde kono faalira noon yimɓe ɓen duwa wonirde haray a udditani hoorema dambugal tampere haray jikkun noye ma wiyete kun jikku jahili l'ignorance haray jikkun kadi noye ma wiyete kun jikku naafigi mi innata ko a ignorant mi innata ko a naafigi mais jikkun gunnoto ko woni gonga ka hoore leydi ɗo c'est le changement koko wayloto ɗum ɗon woni gonga ko woni kon gonga ka hoore leydi ɗo c'est le perpétuel changement ko ɗum waɗi siɗe maayde ko ɗum waɗi bonɗo no wonta moƴƴo moƴƴo no wonta bon ko ɗum waɗi siɗa janɗude kenen siɗa fanɗude c'est ça la réalité de la créature kala dartiɗo ɗum ɗo hiɗa mari jikku jahil en ignorant hiɗa mari kadi jikku seeɗa wiyete ɗum naafiɗan ka ko honɗum wonma tampinde hande ko honɗum wonma tampinde hande ko hunde wotere pet ko dartagol koddureji Allah ko non dartagol koddureji Allah ɗi ko wonma tampinde hande ko ɓay aduna on wonirali no faaliraɗa non c'est tout c'est la seule souffrance de l'homme nde wonno aduna on yaltali kanko no o faalirani c'est pour cela moi je ne rentre pas dans les religions c'est pour cela j'aime la spiritualité ɗum waɗi simiɗa yiiɗi ko wiyete kon la spiritualité si tawi aduna on wonirali no an faaliraɗa non e bete ke andu wona ɗum ɗaɓɓiraɗa e bete ke an wonu no faaliraɗa non c'est très simple a wawata addude aduna on ka faalaɗa mais en réalité iɗa wawi addude hoorema ka faalaɗo
C'est ça la spiritualité, c'est le retour vers soi. No aduna on ala fere nange nge ngara shange sai magge lewru ndu ngara sai mu kode de yalta sai magge ndiyan na ala fere dum no c'est pas toi qui gère mais hida wawi gollitirde nange ngen ko falla sanga ka nange nge yalti no hida wawi exploiter de on tan non aton faveur à ton bénéfice. Si niɓɓi hiɗa wawi gollitirde jamma on e nafama si koode ɗe yalti hiɗe wawi ma nafude e nafoore ma si ndiyan ɗan saaƴi hiɗa wawi gollitirde ko ndiyan ɗan saaƴi kon e nafoore ma kono a ala doole yo nange ngen wonir no faaliraɗa tampere ma nden nde foppet mayre ko ɗo hiɗa faala wonde Allah hinle ko abana adam. Oui, c'est Dieu qui gère la nature, c'est Dieu qui gère le monde. Wondo gère, lui n'a pas de problème avec le monde. Ko woni wadude ko mo andi no wala nimo, c'est lui qui joue le jeu, tu fais partie du jeu. Mais anga wi wala nakima ko tampere ma nden e ɗum non ko ɓuri kirnude hiɗa habborimo kadi aljanna no o tagiri aduna on noon no woni gérurde fiyakeji ɗi noon walanake a jaɓa hiɗa e nden tampere ɗon mais ko ɓuri yurmude ko hiɗa habbori on allahjo kadi wo aljanna. Donc c'est la base de la souffrance de l'homme. Ɗum wiyete jahili, l'ignorance. Kala ko majjaɗa e muɗum ko ɗum tampinayma. Kala ko majjaɗa e mum, réalité e mum on ça va te faire souffrir. Hay hakkunde men ɗo siɗa e leydi a anda sariya mayri a uddita hunde ko ma kon tu yimɓe ɓe ganda ko janguɗa o ko janguɗa jangu defte Allah ɗen fof leydi ndi wuruɗa e mum ndi sariyaji mayri o constitution mayri o loi mayri o si tawi an hiɗa majja si a teɓɓama yi ko an warata hoore ko an wonata gaño hoore ma na wonde a janga mais sariya leydi ka wonɗa ɗon tu es ignorant. Si a wondi e gorko a wondi e debbo a andali way ñawoje ɗen lannata par ce que ko wonɗum ɗaɓɓata ko yo wonu ko faalaɗa ko a yejjiti goto wonata ko an faalaɗa mo kala no wadde ko faala a yejjiti ko ɗaɓɓiraɗa ko wongol an ko faalaɗa an a wonari ko faalaɗa kon hiɗa ɗaɓɓude goɗɗo woni ko faalaɗa hiɗa jiɓi ko fi wonɗo yimɓe no añuma mi fillito c'est à dire kono ɓuri yurmude la simplicité c'est pas facile c'est les ignorants c'est à dire ko newi kon newaki ka majjaɓe ɓe ko satti kon ko ɗum newi ka maɓɓe complication ko ɗum newi ka maɓɓe ko ɗum waɗi si goɗɗo naati ka religieux himo yewta ko famotako o heɓa inde tinna tinna. Quand il leur donne des fils à tordre, des confusions, ɓe nako a ganda siɗa yewtude ɓe sikki e simple ko famoto ɓe nako a bewɗo. Partager la vidéo, mettez le cœur. Donc à la réalité, la souffrance de l'homme est liée à l'ignorance. Kala domaine, kala nokkure nde soñjiɗa nde tampuɗa nde wonaɗa sa'ede wi miɗa majja e ɗum ɗo ta yaw ka woɗɗi innu min miɗa majja e ɗum ɗo mi jitiɗa yawde e laawol eɗa jogii torso e goɗɗo no yawde e laawol o jogaaki torso hiɗa e yawde e laawol ngol annduɗa goɗɗo no yawde e laawol ngol annda wona yahande wootere
wona tampere wotere awrotogem tampere mande fo min nawna shelli mi wi'ima hino humondiri e faalegol ma yo aduna on wonu ka falada ayejiti dum non na gollema Allah al final ça c'est le religieux c'est la souffrance ko dina kala wonki quand tu es dans le religieux ko foron wol way si produit a hendi ke paquet on a endagi produit no laba me nafata ma misi galazarat a hendi ke parfum emballage parfum alato ko o laba wo ko o laba on nafata. La spiritualité c'est l'âme de la religion. Si yalti nder ton ko nyogo ko sonja ko tampere ko halapi ko dartagol ko durieji ko bittinangol hoore ngurda mun dam bittinan aduna luttudon ko wurugol e hoggo gurdan dabeji. Donc tuma kala dabbuda yo goddo go wonu no faalirada non watta ngila gokkun e jahiliyagal no e ma e seeda e nafiqan kakuno e ma. Rappelle-toi toujours de ce mot. Parce que dun don haday yo an ya wonu ko duwada wonde ko. Parce que c'est un travail. Mo duwada fewtinde ma no e wandarogal fodde hida jetti darogal gal hida fewtine adna on ayi to tak parce que na e mangal fewti e alanda kale sona fima an alaykum anfusakum majjere be yande lorra tama si tawi an afewi alla landi to yuta koma fi goto sona fi hore. N'oubliez pas ça. Ko si ana hawai no drama goddo ngo yewte tanke an on gasali ya renati alla lando to ma fi julde goddo la ko fi julde ma den landete alla lando to ma fi korka goddo mi holaki ko fi korka ma kan darete alla lando to ma fi jawdi goddo no ko fi jawdi ma si an on reglali taw undala to. Donc tuma kala yiwda hoore ma hida dabbude ye goddo won ko faalada ma yo adna wonno faalirada non hida darti ko duriji Allah hida fewtini darogal nokku harayda mari goddum e majjere wiyetedum jahiliyagal harayda mari kadi seeda e tobbe wiyetedum nifaq nafiqan. Partagez la vidéo et mettez le cœur. Haraye, ça c'est l'éveil. Je parle de l'éveil. Je parle de l'éveil. C'est très important. L'éveil, c'est dans la spiritualité, le retour vers soi. Si ayil titike e wonki making, atawe wona aduna on mari problème ko amari problème. Si ayil titike e wonki making, atawai wonabe wonda wiide ben no majji tawai ko am majji. Sa yiltitike wonki making atawai wonabe wonda wiide ben janga woni janga ko woni janga. Awa ko dum yete dole ko wawdo contrôle gol hoore mum wawdo waaji tagol wawdo sanzugol hoore mum ko on wiyete dolnudo. Mais enen ka religieux ka diina foron ko wondum wiiden dole ko contrôle gol wobbe go.
si a waawi huɓindaade woɓɓe goo enen ko ɗum yiɗen doole wonaa huɓindagol woɓɓe goo naa doole non ɓay ka haqiiqa a waata huɓindaade yimɓe a sikkay noon hiɗa waawi mi a waawata donc neɗɗo lowɗo o ɗaɓɓay tun huɓindagol woɓɓe goo ko addi ɗum ko lo'ere doole ko ɗaɓɓugol huɓindagol hoore mum gera hoore mum gera wonki monki gera économie mum gera gurdam mum ɗam huɓindo hoore mum jogito hoore mum gani yawgol e haɗa ɗiɗi jogitagol hoore ma gani yawgol ko haɗa kon is power wona jogitagol yimɓe ɓen wota ɓe yaw e ko haɗa ko ala par ce que na ko gaynata wona golle ma etagol huɓindagol yimɓe ɓen ko maande arande hollunde bana adama on himo jaasi ko jaasere par ce que Allah no jonni bana adama ko wiyete ko libre arbitre holli mo nano e ñaamo o inni ƴettu kala ngal faalɗa Allah no jonni mo ɗum atto a yiwde mo wiwɗa a jattay mo ɗum ko maande hiɗa jaasi ko maande a anda Allah taguɗo leydi e kam Allah mo wonɗa rewde on ko kopi wona Allah wonɗa rewde ko kopi wonɗa rewde ɗaɓɓugol contrôle ko tawata wona kañum ko goɗɗum ngoni contrôle de ko feetere ko nawnare ko naafiɗan kaako no metti fino ko ɗum non yimɓe ɓen sikki ko doole huɓindagol yimɓe contrôle gol yimɓe hiɓe sikki ɗum ko doole kono ko e lo'ere jeeya par ce que wonkinki waawali huɓindade hoore makki ki wawata nafude wonkingo par ce que ko kanki ko wiyata ko ki wiyata kon ko moƴƴere c'est l'esclavage et l'oppression ɗum ɗon ɓeyde murtinde ko woni wiide huɓindade ko kanko wiyata kon himo jeerude mo huɓindade mo ne'ude anda ɓeyday woni bonde e jungo makko par ce que kanko moƴƴani moƴƴirani mo kanko hakkunde makko e wonki makko ki c'est de la poubelle a okkata ko a mara a nafiri yo goɗɗo ko joguiɗa partagez la vidéo et mettez le cœur donc haray bani adama go'o o andota bani adama ɗiɗi o huɓidotako bani adama a watamo addude ka falaɗa ɗo il faut écrire les 3 points la fiya wawa wuurde gurdam paradis sur terre fiya wawa wonde dans la spiritualité ko hay bareru ndu newɗa non ndu wonata ka falaɗa ɗo ko hara ko bareru ndu wonata ka an falaɗa ko ɗaɓɓi noon yo goɗɗo wonu ka faalaɗa ɗon ko ɓay an a d'abord a wonali ka faalaɗa tu es incapable de faire ce que tu veux ko ɗum hewtimmaɗo sina ɗum ko gonta ta jaɓ wonugol bill désert des engins lourds kon woni bill désert des engins lourds les catapillars ta jaɓ wonugol ɗum ko caterpillar bulldozer e engine wiyata no diifa burure yaddina laawol tappa laawol ngol haa ngol ɗigga kono si goudron wallinama ko interdit yo ngar rewɗo buy ko noon way ka diina ka politique ka musidal ka social ce sont des bulldozers ce sont des machines des engins lourds qu'on exploite tous les jours. Quand il s'agit de cacher, de faire des bruits, de cacher les pierres que quand nous notons,
tuma tawi laawol ngol ko burure ko kaaƴe ko kamɓe noddete si ɓe hentini haa laaɓi ɗiggi few si goudron wallinama ɗon ko tonga iɗa tongana jawgol ɗo gi ƴawata ɗo wota jaɓ wongol engrais aduna accepte le monde tel qu'il est. Tu ne pourras rien changer. Tagudo on andi fiat na kon marra ko alna fial. Tagudo on no andi kon woni dogudo. Ko an tindinta Allah comment il va gérer le monde. Ida wiide wanda ko ni fejjude. Ko an andi ko on duwa wadude, ko on duwa yarude, ko on yimbe be duwa fofirde. C'est toi. Donc, t'appelle à te transformer, à venir vers la spiritualité, à l'infini. Dar kodere, hodere beno dugude lawol mo, hodere wotere sakkota ko wonde. Nangen no dugude lawol mo. Lewru ndu no dugude, goto ngala dabbude yo gokku ngono. No kañum ko lewru ndu hande ɗaɓɓale wongol wonani hoodere nden hay si nde fanɗi yeeso men nde ɗaɓɓali wongol wonani kammo hay goto ɗaɓɓali wongol ngula kam leydi ɓe no mari couleur mum e façon mum leggal ɓe no mari ko rimata e no ngal woyi kullum be no marni kullum gotum dabbali yo kullum go won ko ko bani adama tum diran parce qu'il veut être un guide parce qu'il veut gérer le monde dans ses pensées de pourriture. Si a jokki dina a famali ɗum ɗo a wonay toxique kala wonɗo majantade si a jokki dina a famali o spiritualité ɗo a wonay poison wonande tagu ɗum si a jokki politique a famali ɗum ɗo a wonay poison hulɓiniɗo wonande société o si a jokki ennan a faman nde toɓɓere nde nawna seli woni haalde ɗo a wonay poson wonande enɗam maɗa poson hulɓiniɗo personne toxique joni ƴetten ɗo misal si yimɓe serti aqida ko ɓe fiɓata idéologie ɓe sertay ka wondigal ko ɗum nadde dewle men ɗe buye majje moƴƴa ko aqida on serti ko ɓe fiɓata kon e ko ɓe holoto kon serti sa yi an hiɗa jantade nawna selli no woodi ko kafuɗe haysi ko 5% hiɗen kafi goɗɗum ko ɗum waɗi siɗa jettina naɗa watalan jantade ko waɗi siɗa jentade nawna selli sunna paasi mani ƴetta tamma on waɗa ɗo so parce que no woodi ko kafuɗen awa ka diina ko ɗum wiyete aqida finde si yimɓe serti finde ɓe sertay ka ɓandu ɓe sertay golle ɓe sertay faale ɓe sertay piijiɗi fof misal ƴetten ɗo annabi nuhu alayhi salatu wassalam e ɓiɗɗo makko on wii kanko ko fello ngon o suɓi ben makko inni ko laana Allah kan suɓi ko on ɗum adduno ɗum ko parce que vision ji maɓɓe ɗin serti nde vision ji maɓɓe ɗin sertuno yahowo on ka fello yawno ka fello yahowo on ka laana yawno ka laana ya pas eu de problème mais maintenant satti ça fait mal parce que mawɗo si heɓi moƴƴere o yiɗanayi ɓiɗɗo makko no yormi mais wona noon Allah wayi kanko
ko war sida wiide alla no yurme wata ƴettu yurme nde alla nden takka yurme nde tagungun no seedi le religieux kanko so inni alla no yurme o sikkay kono bana adama yurmerde no alla no yurme ka gonga bana adama no yurme hay ka fenande mawɗo no wawi wontude e ɓiɗɗo makko hay si mo toñi ko ɗum woni giggol bani adama. Dieu n'est pas comme ça. Annabi Nuhu ƴawi ka laana o yi ɓiɗɗo makko o inni e bobango aru alaka goɗɗo daɗa hande sona ɗo. Ɓiɗɗo makko inni min komi suɓi kon e ko suɓiɗa ko wona goto. Ko neɗɗan kaku annabi Nuhu ngu wonno yewtude ɗo wona annabaku ngu. Annabaku ngu jaɓata ɗum ɗon. Si goɗɗo suɓike fello kaka fello o yahata ala feere. Yimɓe ɓen koko ɓe faala kon ɓe waɗata. Détrompez-vous. On wiwɗo ɗon e ɓiɗɗo an o aru ka laana ɗo wata yaw ka fello daɗo ala hande ko na annaba wona annabaku ngu woni haalde ko yurmede baba e ɓiɗɗo woni e haalude. O inni baba min mi suɓike fello sello ngol représente tout ce qui est matière kala ko wona rewede ko wona Allah. Laana kan suɓike laawol Allah ngol. Laana kan ko laawol Allah ngol. Annabajo no suti ko ƴawɗo ka laana ɗo o daɗata wota yi baton yi wi'u laawol Allah ngol. Fello ngon sur la matière, sur le monde, c'est tout ce qui s'ensuit, les passions. Kono ko honɗum ɓay o yi ɓiɗɗo makko on jaɓali ko honɗum o wi Allah o inni e Allah ɓiɗɗo an on Allah inni la o jeyaka e ma. Yurmede Allah yurmede banaɗo wana goto. Yurmede Allah ko gonga kan. Gonga kan c'est l'épée no muusi ko noy wa saria. La justice est la justice mais ça fait mal. Allah wimo wonahi ademma ene gande yimɓe oh ko adege non ko fon photocopie ila sukkude ɗum no ka diina ko nene goto ko moshiɗo ko fon ila sukkude ko parti politique ni. La religion c'est autre chose. Ko aqida. Sa yi dewle ɗen no ñiddi hande no ƴakkindirede ko aqidaji ɗi gona kuuɗu. Si kefero jombi kefero c'est cool. Si nafiki jombi nafiki c'est cool. Si ko soɓi jongi ko soɓi c'est cool. Si mu'mini jombi mu'mini c'est cool. Si sanzi sa indirte nagge. والمؤمنون والمؤمنات والخابسون والخابسات كون فامو دون غدي فيروجه كون فامو دون غدي فيروجه والمؤمنين والمؤمنات والخابسين والخابسات الله يوتا لابا ويا konene ko baba ko communauté ko kamu ko foin sofali sofali Allah inna wal mu'minina wal mu'minat kuffar wal kuffar shirkur wal shirka kabenga kabari kanene kofwe sofal dina wana belel dina wana enna dina na lenyo dina ko aqida ko ida to malato
kefere ala problème go jullo ala problème ay nafi tu as des problèmes parce que c'est toi qui veux changer le monde. Tu veux changer le monde, commence par toi-même. Firauna ebengumo annabi Lut ebengumo ka agida on sertidom be sertidom bien nakaño ko foin ka agida on sertidom ka finde den ka vision on sertidom ko don balli di serti ko jelo wondi e bengu mum hande e wodi be mum hande hunde aldab kono bay ko foin no wonda don si wonki non sami be cewto be ara Allah moyi wogo dum wara moyi. Ça c'est des termes purement mathématiques. Wal khabishuna wal khabisat sa sanjidiri ahal koto e piège umbeka do awalade si awada ali plus ka plus da je to batterie automate a jetti plus anabi moyen wa pra ya wa foin yaw ka qur'an wal muslimati wal muslimina wal qanitina wal qanitat wan nafiquna wan nafiqat koko nandi kon yadata. Moi je suis pas fort en arabe, hein. L'essentiel c'est de comprendre ce que je dis. Merci. Wayti ko don kadi yata si fendane hewti be no 31 wana fi jullo 31 o taw feetu o taw yaro o kanko wima ko jullo ayehi ayidi e makko o wima ko jullo no wana fi goddo no julde kenen no inne Mohammed no iwdi kari na dum won dina kodi ça c'est le religieux pour être photocopie. Tout le monde peut le faire. La religion, c'est un engagement, c'est un choix. Dina ko ahadi. Ndijettotoda etagudoma. Iyyaka na'budu wa iyyaka ko ahadi. C'est un engagement. Wana mama ya na lenyol. Kufar. Mu'min. Shirku. No wadano yarata no Allah yida Allah ombo yida kanko yima yida haccati Allah yida anga yida ka Allah yida ko nyen ko foin dare do ko annabi Ibrahima Allah jarri buri kalmaji seedaji wonno Allah wi mo kankari ko wonno jaabi Allah ko hondu Allah jaabiti saban doni de la conscience de réfléchir. Allah wi mo qala inni ja'iluka min de mi wadete an annabi Ibrahima wonande yimbe ben linnasi imaman yeso ko Allah wi mo de wonno baba no yidani bibbe mum e zurriya mum mojjere o indi min kadi bibbe am men kadi kono mawde c'est naturel quoi. Si mi hebi nawna selli hebi do mojjere ko mi ando to addude ko zurriya o be ngurande c'est naturel ko do yatta si goddo uditi entreprise fayda famille o fono to so wadi créer parti politique ko famille on no to si on ati ka gouvernement ko famille on no to si go l'armée po c'est naturel chez l'homme. Je hebi mojjere ko addude ngandude c'est la famille kon war sida dogude Europe ina ara gasa hebi kayti ko mojjere nde hewda ne har sendroda carte de séjour har sendroda e famille o c'est naturel mais c'est pas la religion kadina no min do musibbe angono Inde wobbe no Pakistan wobbe no Saudi Arabia wobbe no Conakry musibbe angono Angola ka honno ka mijoji wobbe no États-Unis wobbe no France
meɗen kafi enɗan ɓurɗan welde ka hoore leydi ɗo ko ɗan enɗan wiyete vision pensée musidɓe an gono Chine hara c'est des Chinois. Nous avons les mêmes pensées men heƴata e hoggo men lotta kon nashi men waccata ceernojo. C'est pas notre boulot ça. Ko ɗum hawnata men dogata ɓaawo koco paaca. Oui. Donc haray darno aya ngarno Allah wiimo an annabi Ibrahim a welila sabu ɗum ɗon mi waɗete wonande yimɓe ɓen yeesojo koko weli wonugol gidde wonugol lanɗo wonugol annabajo wongol fewno inno yimɓe ɓe hino laawa no foti o inni kisam wa min zurriyati waɗa ɗum ɗon kadi e yimɓe am ɓen e musidal ngal e ɓiɓɓe am ɓen e taaniraaɓe ɓen kono c'est naturel na annabaako ngun non c'est l'humain neɗɗan kaa ko on non Allah wi o woye heɓata ahadiyan ndin azzalimuna toñoɓe e moti dina wona parti politique dina wona fette ino wona suudu wona tanira wona ƴiƴam no e kene ko Allah e nelaɗo mum woni yewde ɗo annabajo tedduɗo annabi Ibrahim o inni womi waɗete yeesojo o inni mi waɗa min kadi e musidal ngal e ɓiɓɓe am ɓen e taniraɓe am e jokkoɓe Allah inni oy geɓal ngal ahdi andin toñowo heɓata ɗum wiiɗa ndaru annabi Musa alayhi salatu wassalam ɓay Allah wi mi waɗete annabajo o inni wadda min e musidɗo on min e ahiyan Haruna c'est naturel danu nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe famno e bappiraɓe maɓɓe naatu dina sorre mais c'est pas comme ça ndaru nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe falte kene duwanade biro maɓɓe Allah inna no dongo de alena gon sa ndari ka nder qur'ana yimɓe tawɓe ɓen fopp wonano julɓe si Allah no yewtude fi maɓɓe ko ka côté négatif o yewtata yimɓe ɓen tawɓe ɓen no ka diina ka côté positif mais enen hande en faalete wo teddingol nelaɗo ƴetta inde ben nelaɗo on baka e maɓɓe hay ka kutubaji Muhammadu bun Abdullahi Muhammadu bun non faites attention Allah ko wi ka Qur'an Muhammadur Rasulullah
de wonno bem makko wona no julɗo lo non n'a pas été collé là-bas wattane yila si Allah yewti fi Isa ɓay nene makko hari ko julɗo Allah koolay si Allah yewti fi annabi Yusuf te wonno dow makko on ko julɓe takkay ɓe wona julɓe ɓe ngo takkata si o yewte fi maɓɓe ko wat no Firawna yewtirte no Abu Jahli yewtirte no Iblis c'est-à-dire c'est le côté négatif mais enen hiɗen sikkude ɗum ko tettingol annabajo la Muhammadu Rasulullah parce que kanko ɓaawo makko fabbari ko kuffar reweɓe sanam si ari noon ka sira ka tarikaji là on peut en parler mais daragol ka positivité e haalgol yimɓe ɓe rewata no Allah c'est dangereux ɗum na teddingol annabajo faites attention ɗon haraye yewtere men nden ko ɗo woni hattude hannde minen sabna kala ƴettuɓe tan jenti nawna selli thérapie mbiɗa weltani kala gonɓe soutien nde oɗo page min andintinayo min ala contre hay e goto nous sommes là pour partager les faits si tawi hiɗa e nder fedde on respecte votre choix siɗa e nder association on respecte votre choix siɗa e nder système de religieux momin min yewtade teɓe mais on est contre personne ici. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.